Kembali kasih masih buat rekan-rekan dari kedua mempelai. Keluarga besar Besan barangkali masih ada. Pade konsentrasi. Yang punya lighting buat Om Willy. Apa artinya priben maksude rumah tangga sapang kanan sapang kene yen ora suka coba ngomong banyu mata tuniba ora kerasa. Akhirnya kita saiki ngerti boke bocah madep rai mungkur ati yen ora cinta coba ngomong gula ora arep bakal maksa cinta. Bapak Aceh Dilar sini Bapak Aceh sing duwe wilayah Ayo sapan aja sing Warna Production. Tanpa salah digawe lara rusak jiwa kelawan raga. Lara awak ake tambane lara ati angel obate apa kula ngalah apa kudu bisa. Akhirnya kita saiki ngerti oke bocah madep rai mundur ati yen ora suka coba ngomong gula ora arep bakal maksa cinta. Dilarisi dingin Bapak Aceh dilarisi. Oh segepok nangga bareng sama nada aja bareng Warna Production. Yang mau ikut gabung dipersilakan ya, boleh. Maju lagi Pak. Hey. Tanpa salah digawe lara rusak jiwa kelawan raga. Lara awak ake tambane lara ati angel obate apa kula ngalah apa kudu bisa. Akhirnya kita saiki ngerti oke bocah madep rai mungkur ati yen ora suka coba ngomong gula ora arep bakal maksa cinta. Bapak Aceh lagi dilarisi. Yo, sama nada
Padangnya disaweri dengan gemelas. Wis. Ya. Siapa nih joget Pak? Masalah digawe larang, rusak jiwa kelawan raga. Lara awak ake tambane, lara ati angel obate. Apa kula ngalah, apa kudu pisah. Akhirnya kita saiki ngerti, oke bocah madem rai mungkurati. Yen ora suka coba ngomongan, gula ora arep bakal maksa cinta. Hey! Mengharapan maning jogede aja mengguri-guri nah konon. Hiburan ya Pak ya, hiburan. Iya. Hiburan mawet nom. Iya nih kan. Tanpa salah digawe lara, rusak jiwa kelawan raga. Lara awak ake tambane, lara ati angel obate. Apa kula ngalah, apa kudu pisah. Akhirnya kita saiki ngerti, oke bocah madep rai mungkurati. Yen ora suka coba ngomongan, gula ora arep bakal maksa cinta. Laguna apa maning, laguna apa maning.